higher secondary ke pasa somara tu CUET made Central University Common Entrance Test laso CUET exam ke tok damji afan penang an akisum dulu po laso lam ke bang idum social media pen kape hin sami itu mana pachini lo itung center dak difulong made kambeng long habitat penunjok penangana adimalong bang lasong lo asam long bang long yerkem nitu lasong mong pen Guwahati Golaghat Tezpur Silchar lapen Dhemaji long yerkem ni adim long do lasong mong pesin itu ma asom maratum non exam ke tok dangi atum ke Karbiang long pen 4572 student do arts do commerce do 492 commerce lapen science do 770 student lapen west Karbiang that is Karbiang long okay non west Karbiang long bangke 1463 commerce bangke 25 science mite west Karbiang long bangke ni lahai osomara tu not CUET kitok dami afan Guwahati punon Jorhat punon nohole tok dami pasane CM sar alang di nilifan phone pensanin ng chichat chingki chithan pensi je Karbiang Long Autonomous Council CM Relief Fund pensi pipon po latum afan kedam ke bang do ansame lapel ijo ke doi afan itum council pen biabon po matro alang tum nang apply nang po laso ke apply pen lai tum latum afan tangka mahako anma sami CM Relief Fund pen itum pipon po lake CUET ki pidunji lake non se akimila pining na se introduction lasi ke bangzi ni afana bangke nitum on process claim bom lo laso fan ke process ke dilhi long si apply na ko hada pen si itum apply na ko nitum education secretary do na pen nitum additional director do atum fan se already nitum discuss do lo meeting na do lo laso kutha on process lo pining ke abilo tema takiwang ziarni bangke itum dakar benglong long si laso exam submit pi long po jong si kar benglong dong si itum long dolo difuang bong nane dolo potante 4 district ambong it's example like Hojai Dimahasao West Karbiang latum an ke dak difulong bong si exam ke na laso CUET exam ke lang pilong po laso afan communication of kidam ke bala kisum ki joy ke theki afan itum on process kembo lata itum CM sa na ping khada ting sing tu non tak tempon pom kardam kating hon lang ferarat non ilitu ma sumar higher secondary ki undun a sumar atum afan non CUET labangso entrance exam ki pidun dia phan ngilitum ka chinghonai ngilitum ninga che thenai Karbiang Long Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Ronghang alangli ke matha ke mi pen ajok non alangli relief fund hin pen entrance exam ki pidun dia phan akirap ke pajir pon pathik ponikat lo nasiap pia potum penap mate prapjin pen IS office lo humri damra pala dang nang li supo la pen nang li supi entrance exam ki pidunji aphan ke rap ke pajir ponido nasi IS office lo prapjin pen humri damino kardok গ্রামের সুবিধা নাই গতিকে আমাক অলপ আগতে CM অফিসৰ পৰা আৰু ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকচন দিছে যে ফৰ্মেট এটা ডেভেলপ কৰক যাতে সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ ডাটা এই ফৰ্মেটত আমি কেপচাৰ কৰিব পাৰো আৰু তেখেতসকলৰ একাউণ্টত যাতে অতি সহজে আমি ৰিএম্বাৰ্স কৰি পেলাই টকাখিনি দিব পাৰো এই কথাখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ মই সকলোকে আপোনালোকৰ attention draw কৰিছো কথাটো এনেকে মানে ৰিএম্বাৰ্স কৰা হ'ব আৰু এইখিনি প্ৰসেস কৰিবলৈ লওঁতে আমাক কিছু সময় লাগিব আমাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকচন আমি ক্লিয়াৰলি অলপ আগতেহে পাইছো
আৰু অলপ আগতে পাই পেলাই ততাতয়াকৈ আমি ফৰ্মেট এটা ডেভেলপ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোক সকলোৰে ডিটেইলছ কালেক্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয় লাজি আনুদিন দামে ala niltum fan instruction na pia teng format isi ka develop do ala so format teng nang apply lo bulu de cholo mena chewang wek nai puala ma vi madu bale nang to da chok ade organization dum nang ko tek bomlo penang an ka beng long atobanu alang tum sitame exam aprang dame coaching center gibi da do al hai coaching long penang an so madung ke pas da do lasi hala tum dame na ba jini bang ke lalo Anton benau somar dungai kedam kewang aban tangka bedeta hai apo sinili tum wang de jogging ma pulo lasi o nangli tum compile de no mande no pulo de joy mujot po laso bangsi nil tum ta kachekroi lasi aho bhag Anton benangli tum jewang etangai tanale pukule je nije ahibo lagibo apply koribo lagibo etu kotha noy kisumane nije jodi ahibo nuare guardian বা কোনো আমাৰ সোশ্যাল অৰ্গেনাইজেশ্যন সকল আছে তেখেতসকলে কম্পাইল কৰি পেলাই আমাৰ অফিচত জমা দিলে আমি এইখিনি কম্পাইল কৰি পেলাই কাউন্সিলত প্ৰচেছ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম